Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuyona-ke i-Orlando Pirates-ke okuhlanganisa neqembu lakwaZulu Natal AmaZulu FC. Orlando Pirates beke kwabikwa ukuthi-ke ifuna-ke laphayana-ke i-midfielder egijima-ke kuyona-ke iMotsepe Foundation laphayana-ke uThapelo Mahloko oneminyaka ewu-21 kuthiwa-ke begijima-ke kulona-ke iqembu leKruger United FC. Udouble velayo ekuthiwa-ke AmaZulu FC engathi-ke asemhlwithile lo mdlali-ke kulindeleke ukuthi-ke AmaZulu amsayine noma inini ngathi-ke impela-ke sebevumelene nayo-ke iKruger United ukuthi-ke bamsayine laphayana-ke uThapelo Mahloko from laphayana-ke iKruger United FC. Yona update engiphethe-ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngikuletheleka ama-transfer rumors kanjalo-ke nama-confirmed transfers. Okwamanje-ke ivideo yethu kasibambe la, nisale kahle.